Boleh sebut ni pi berak. Haswa bang sedang company pi kena ka imah bayi khabar kena ka artikel syapang ba ki ayu ki kena Meghalaya jingi ki scholarship kumba shikro te nam tip kan no mun plan GP ki bala tip syapang kana bala iya kana bala nga lawat jing tip nga lawat benia ngara kali sini kita pangalap ya kini information te yang ini peke kita. When I found out I got full admissions into the academy, I really looked forward to coming here because I knew what it meant for me, for my future, for my family and my community as a whole. Ya kan ni lakot ka talent identification program ka bamut banwat talent banwat ki kena ki berani ki sab ki pang namar ba bon nanginya don hila ka sab mo tamba ngimi yo alat ngimi yo ta platform ban sai la ki jog sab tik si sab ai no kan da ka jingi trelang jong ka Aga Khan Academy bat ka Directorate of School Education and Literacy ki kena menta kin sai yo alat ban sai la ki jong ki talent ka kanika Aga Khan Academy ka international school ka pada napo Hyderabad nanti. But kanika Directorate of School Education pada ka government office ka pada ki secondary school ki primary school apo ka Meghalaya jingi kan. Te kanika Aga Khan Academy mo ka lawan kanang sini siya po Meghalaya jingi. Ban wat ki kena pada ni talent pada ni sab. Jet kenang ki kena ki ba po class 6 atau class 12 nang ba kan yo jet ba kan yo enroll hapo kanika school kan. Well kador chung kanika long ben hadu shikrur kon pi be jang ni rai kani kam demo ka bisa ka ba hila yo kran kon tu ya kani kan kyo shu debit ka estimate ka jinglut di nak minta we kana kan boleh ada class 6 ada class 12 gomot ka tuition fee ro kan free bi kan jaka sa aku ka hostel ka boarding ro kan free nang ta ka bam ka di ro kan free ini ki textbook ki study materials baru kini ki jingkan kam tahu kana school kinong dot free but pinyo ro ya ka jingi kai ba po jingi ka international baccalaureate semua kani ka bangkum ke NCERT ji bangkum membos ndai ka napunta ki international school kan nang takin sa aero ikini ki guidance bat ki career counseling career choice kung tatarterno kumang lang man mo ki kena ki basyong class 6 but analar kata kindero ki kena ki ba ka school jong ki kala adet kerpang teh kala ka school kala i bagi kena ki ba i tibet ki ba i biang i ayu am ki ba dan ni ka sub ka talent di ka school ka kan sajet kan buai nak ki na pada ki kena nang ta ya kan ka school pada ki school ba kinu ki school ke bala banjet kita kena kunu ki school ke bala ban pha ai kena pada la select da ka ba ya collab bar kene ka you can office jong ka Directorate of School Education and Literacy te hadin makane ka school kala jet di kita kena kinsa penle exam kinsa penle test ikini kena kita test kin long bed basically kini ki general test ki bakan ka big subject kum ki maths ki English but ki reasoning anda pila clear ikini ka test kinsa le assessment ni kinsa long interview then da ikini ki interview si assessment kinsa je dia manipulation ka school kinsa ka academy te ya kan program menta kila ada bla arsin mo kila ada arsin kila ada jadi kena but kinsawan biang pada mentau snemi house nem how benai Oktober but menta kila ong ro ba kila kamilanti ba banbon nakaliang juki kena kan thei kin syajit namar ba boro shikata ki kena shenrang sudah te yang ni pe jakani ka digam juki mo. So we work very closely with the education department. They conduct a first-hand research to ensure that qualified children are meritorious and deserving to be part of the assessment. That's the most important thing. A state like this, there are different parts that need the attention. So this year,
We covered Tura, Nongstein, Nongpo, Shillong. In the past, there was Bagmara. So, we've always ensured that there is a full representation of the state. It's not that we come to Shillong, we take the children from Shillong and we leave. So my real vision at the end of this is, and I said this to Swapnilji also, next time when we come in October 25, I hope to see 4 girls. So this year and last year, the boys have been outperforming, but I'm sure that girls will also be shining light and they'll come through. Kani ke program ketika keberan kamba ketika sojuna ke nomor ba kanong bet free education free ba kanong bintan kam COA mo ka education ro kan world class education de gajing lut kikmi kikpa kim dan kam man COA dan kam ban say na pala de nanta ka sarkar ro kelap mslur nomor ba kay kolab kani ka academy te nakata kada rada napdang jupi kino ki kana bape je kane nada piadan ya kano kasap nai bore nai lera so bahasai lagi kita ki talent kita ki sap ki phang kana ba pinsha jet ni ala chakani ka school mo te lada ka school jupi kam TBH pang kane ka scheme shop kane ka program lecture ki no punya school jupi ni principal ni headmaster ni no hikai jupi kli ki amnya ki ban like kli khambanya naka Directorate of School Education and Literacy Office te tang kita hi na karman ba playo jingtip na kane ke video te lada pidan kino ki ko nek para nek prolog ki ba pi semua bukan ka video kan yarap te so bahasa share saya tu lam ki ngatahi boleh shibuni pi baro ang bepayakan video